Assalamu alaikum tuğanlar. Bugün 3 aprel 2022 yıl Karakol mal bazarı. Sizlerdi bugün biz Turpoktor'un basымен tanıştırmakçıyız. Orzunuzlar kabul olsun. Julian'dan mesela Turpoktor'un basымен tanıştıralım sizlerdi. Bugün действительно mal көп eкен, abdan көп eкен. Assalamu alaikum. А что бычок стоит? Сколько? Продали. Продали? За сколько уже? Сколько? 41, да? А этот тоже? Да. За сколько? Это 28. 28, 41. Assalamu alaikum майкелер. Қанша тұрпақ? 275. 275 еркек, Қанша жаш? 1 yaşta. Сіздер тартпайлы мұна, малды тарттың олар? 1 yaşa çıkalım. O 1 yaşta. O kayısı kanal. Görüyoruz bunu. Онлайн скол YouTube каналы. Сіздерге чи байкелер? 30'dan. 30'dan бе? Екеуі, Урғачы. Biri Urgaç bir erkek. Қанша жаш? 1 yaşka çıkacak. 1 yaşқа чарек. Музоч? 20. 20, жақсы. Онлайн скол YouTube каналы. Өтіп кетейін, Сразу шығат байке. Малдың көбін айтпайлы олан туғандар. Assalamu alaikum. Turpoqtar qancha olasiz? 23'ten bе? Urg'achi? Urgaç. Qancha bo'lib qoldi bularning? 6 ay oldu. 6 ay 25'ten deydi. Üçünü qanchadan beresiz? Üçünü 24'ten verem. 24'ten, he? Bu qancha? 20 жарым erkek deydi. 5 aylık. Hoppa. Turpoqtorдун көбүн айтпайлы болду буну эми мал, Действительно көп экен. Assalamu alaikumlar. Turpoqtor qanchadan байке? Siz tartпайлымы байке? Erkek urg'achlar. 1 жаштык, 1 жаштык, 30'dan deydi. Kurgovoy. Sizdeki qancha? Mendel 30'ga bırat. Ola 30. Болот. 1 жаштык, 1 yaşta. Мал көп экен бирок, Mal bugün аябай көп. Хорошо, рахмат. Соолуңар болсун байкелер, Чоң рахмат. Сатып ийгиле. Бисмилла. Kaça verin? Assalamu alaikum. Qancha байке Turpoq? 39. Ор erkek, Urgaççılar. Urg'achlar. 1 жаштыктар го, 30'dan deydi, 1 жаштык. Assalamu alaikumlar. Qancha Turpoqtor байке? 38'de. Erkek, Urgaç. Urg'achlar, 1 жаштык болуп кой, 1 жаштык байке? 2 yaşta. 2 жаштар, 38'den deydi. Qanchadan түшүп бересиңер? Бериш жериңер. 7'den bereriz. 37'den berem deydi. Asma, ötüp keteli. Assalamu alaikum байкелер. Байкени тарткың келе берет да yoki? Qanchadan? Turpoq tartып атам. 38 görmüş torpaq. Şunu, Qancha жаштык? Yaştan жаңыл öttü. Өттү, Түшүп бересиң адам 38. Çok bolğonu. Болгон эле. Bir so'mla түшпөйсүң эле. Sen düşpey turbayсың. Жаңа жарашада düşpeyim de bunu menden. Рахмат, соолуңар болсун байке. Аяктасың. Assalamu alaikum. Qancha байке? 38 деп атам, 37 деп сурап атышат, 36 деп сурап атат. Erkek urg'achi. Erkek. Qancha жаш болуп калды? 1 жаш го, 1 жаш. 1 жаш, 38 деп атам дейт байке, 37'ge бербей койдум дедиңиз, 36'ga da сурап атат. 36'ga да сурап атады. 35'ge da сурап атат. Мал көп экен бүгүн, бирок, Көп. Короче, Сиздики канча ата? Ya. Канча сиздики? 26. 26. Ургач окшойт, Urgaç. Канча ай болуп калды? 7 ay. 7 ай. Хорошо, соолуңуз болсун байке. Assalamu alaikum. Бука канча дос? 38 de otam. Ургач, Түшөсүң 48'den, Канча болсо бересиң? 45 bolsa bırak. 45 болсо берем дейт. 1 жаштык, 1 жарым. 1 жарым, 2'ye чыгайын. Канча байке, assalamu alaikum сизге? Kaysı? Ekoten.
аркылысын 28 деп атам, 38 деп. 28, 38. Мунусу ургач окшойт, Бул эркек, Канча болуп калды? Буга 7 ай. 7 ай. 8 ай, 1 жаш болуп калды. Жатканга 1 жаш болуп калыптыр, Бул 7 ай экен, Рахмат байке, содаңыз болсун, YouTube. Мына туугандар, малдын көп укмуш экен да. Assalamu alaikumlar. Buqa qancha? Torpoq. Erkegi 1 yaşı. Bulch. Bag'ı. Rahmat. Qancha? Assalomu alaykum. Qancha? 40 tane 3 erkegi. Qancha yaş bo'lib qoldi? Bir yaşqa qarab qoldi, 9 aylık. 9 aylıqları. Yaxshi. Rahmat baka. Qancha baka? Assalomu alaykum. 35. 1 yaşlık qo'y. Urg'achi. Erkegi. Qancha bo'lsa berasizlar? 35. Bolalar rahmat sodanglar bo'lsin. Assalomu alaykum. Qancha torpoq baka? 27 tane. Urg'achi. Erkeklar. Qancha bo'lib qoldi? 4-5 ay bo'lib qoldi, 27 dan deydi. Ekoni qancha berasizlar? Bolalar jeri. 53 ga. Tug'anlar mana 53 ga beramiz deydi baka. Qancha torpoqlaring? 3 o'tang be. Qancha yosh? Tushasizmi? Qanchadan tushib berasan? 38 dan be. Mana tug'anlar, torpoqlarning bahsi. Bugungi bozorning. Assalomu alaykum. Qanchadan baka sizga? 25 dan beramiz. Urg'achilar be. Erkek. Erkegi qancha oylik bo'lib qoldi? 5-6 aylıklar. 25 dan be. Yaxshi, savdongiz bo'lsin aka. Assalomu alaykum. Qancha torpoq baka? Qaysiz? Eko. 40 tane. Qancha bo'lib qoldi yoshlar? 10 aylık. 10 oyliklar 40 tane deydi. Do'stim qancha seniki? Benimki 32. Urg'achi erkek be? Erkek. Tushib berasizmi be? Nega? Tushmaysizmi? YouTube'ga. Shuni da tetiklarda var. Çoğundur. Çoğundurdagi be? 42. 42 be. Hadi sodam bo'lsin, ha? Sizniki qancha aka? Assalomu alaykum. 45 e. Urg'achi. Erkegi. Qancha yoshlik bo'lib qoldi? 1 yaşı. Tushib berasizlar da 42 dan. Bahsi gelişet. Примерно o'yingizda qanchaga berasizlar? 43 ga ketadi. 43 ga. Rahmat baka, sodangiz bo'lsin, ha? Mana tug'anlar, bugungi bozorning bahsi torpoqlardan bizning onlayn skol YouTube kanalımızga atalganını unutmangizlar. Like bosib jana kommentariyaga yozingizlar. Agar dag'i qanday bir informatsiya kerak bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yingizlar. Sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Mana bugungi mal bozor torpoqlarning bahsi o'zingizlarga qabul bo'lsin, ha? Cho'ng rahmat.